Kajingyo ikaroi kapar kstong rikhain lengdo Sakwang Southwest Council District bakuntop na duk surok ko umbam umdi na lor kiwe nak bentaban ban pengkre kajingi seng kichipi sinat sepngi ka ban long house dam arja opsan kala penlong ikinong pet nang chungo ikati khendau ban penpau kajing sungu alor chuan telun karoi kapar hak de kishnong habakran nagilat patai kubor khalai trek noi wieng arja opsau uba polan sopo long bar jing sungu kluit mensim kajing kemen kila IT sorkar ban priangi kampen roi jakagi bahap hak jing pet kerikhain lengdo Sakwang nolol kata ul ai ju sungu yu emily kata ubarenik tan el tongkhar ubakit khia halor kene kebenta berboro ki kamperai kene kisnong kala kenjo kumba prapo persen ni ei bagi lala ben pendap berkumta ula kentui kontraktor mentrai bahan nomor kesinot kan kutno henry ki kampenrai kene syirta lalu ke sedang hin lalu sistem tam pedang so bahaya kena kecingwan kesinot bat ngi kum ketrai kandau da ka baba keloj mesim yel ai tilut met mesim ai kandau siap bro caka korman ulang maka balang baru menteri udah pej ke development program apa senang ki yaj bagi ranti anam don ki surok ki jing khang hano no ki yaj lut light lut bar ki jing he ki surok ki long capacity bej ket kum jing wan ka sinat te ki jing kwa jungi ki long naleng ka korman kini ki contractors begitu ki wei ki ba menteri ki development program apa yang kena ka simpan kira ki sinat ta ai bikin yaj bej ranti ni sotoro ban ai khoble ki contractor ki baju straight daga mon soba bagi pada sanction yang korban henry daga mon soba ki tare henry ke ai ki jingkwa jungi kalong ba hapdeng ni jing bakra bakrao to ai bagi jing tare kin ya be garanti kilong bi itnat kilong ki paskam kasinot ngala soto kan sedang andru tare kan kot hak khandai tare ko mas ala perusahaan kini ki program borok kin ya be garanti bat kinya hisab ni kasinot kan lain no andre ki development program kinya hisab ni boka khain apa kasenang bar ka balang bukan long ro ko jing kan long ko jing sosorong ya pastri hane po nyong ka dong ka thai ya ki senang por merjan apa nyong ka Southwest District itang ipon ki jingkwa jingi te ki jingkwa ro sa ko ipon ka long ba kini ki porsenong pratha ki badan khandau ki badan khandau siap ki badan ki jaka kuta ki banya ki surok kan sekin kilong ke bakloj ban ai nang ta ke jingin piting biang je kiwani para pengit sinot ha usne ma jarsan banai mas mele jungi bar tor lo tokan bola siministip yene kaman penong ya kan sinot ke job bar sotoro wa ya wat ki invites ki banwan je sinot ro kasya ke dot ban khare do mele jungi Habatin pej bahagi kishab kashab plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya